surgoi nung abot mata ni hari lam jonok nang ajalhi nung ngalo jauh oh Tuhan rade maban inganaki nang penang hudai hubolus hamoraon hagabeon songon obun nama molus sude do tinggal abolong amatar boanau lobisian ulosi nung ngalo jauh oh Tuhan rade Itu tutup Bidik kope Paringot tu pajon itu harta nila tujuan tanah tapak sangat yon Roh hami siap kuliah matungan tanyang muna Andia mahite-hite Akatanyanta tangi bata di japro inat tau di subuh hasunangani Agak si pertanian Tu kita selalu turungu itu penuh pangarap soal kada badia doh suruhan itu harta O Tuhan para siroha si parholong boloni Jakondongan ng puding to gumatu lambung ni Sejakon o Jesusi, sejakon o Jesusi Di bagasan keluarnya ama dohot anak dohot di perbadia amin pinusi made bata ama Tuhata Yesus Kristus ama para siroha situtu jalan debata si pangapul na sumurung rapi tamat dok saunari saat rodi saliling nililingna saunari saat rodi saliling nililingna hamu akadongan na hinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus Saga bebagas may di ibana songon rumah si bagat bintua say di sima ibana Maria iya rapon akka halak nabadia pasahatota madongan tanah modingon mopo tu bagasan rumah rumana hopar di hasamalan ni adakta didiki on ma ditanya kon jala di pasahat ulos saput ulos tujung ulos sabut dohot sampul maranata siang hamuma namar keluarga asa anggiat iga bedalan ni pasu-pasu tu hamus nina na tinadikon ni na dua-dua martani yang mahita alele bata ama panop pasaluhuna na adong bodo bona dohot tujuan ni ngolu ni gaduk jolma jala di bagasan tanganmu do hanguluan ng kamatian bunga di Joho inanami na upang sangapyon ima o pujel di buwon mulat tuwadupanmu upang iluhami tuho jakom maibana di bagasmu na manotongi
jala lehon madi ibana hanguluan nako marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Anak musat diri lu ngamate jala hehe perbadiai marumah-rumahon permianan ni naposom inanami ngau persangapi nang ni jung dison asa anggia marite asido holong ni roham bongot ibana tu bagas kuna manotongi marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Di bagasan permianan matanyang mahita. Alede bata sepangapul na sumurung pasu-pasu ma ulos untuk batangon ulos sampai tuaon nanaing apehonon nami tu abara dongan nami na makbur di rohaon marhite asido holong di roham tangyang nami na punguon say homa na mga puli keluargaon asa atot salpu lungun do di rohas yang nasida. Oma ulos sabut tujuh batang alide bata si pangapul na sumurung pasu-pasu ma ulos sabut manang ulos tujuh batangon ulos pagboros mau ditiki sorang ibana jala ulos panaput may ditiki moding ibana saya gabeta dan nyolong umay magborhos ko manapin ibana dihangoduan na sa liling-liling na marhite Kristus Tuhan namin. Amin. Neng majalo ada perpuni ni denong memahami tuhorong ni hula-hula namin alani mangido mahami ihamu na tuto namin na tua-tua si tuluturpuk na siya boho song-song ni mana tuto namin turpuk siya ina na adong di manguranon asatong di tongon ibagas sang uraja nami laho manutur-nuturi kami di nalaho mong laho nulot di bagas sa Diyos song ni Panginoon namin tuhamu na tuto namin ihamu rajai hula-hula namin sitanggang gusa sesuai dengan paniron ni natutu ni Huda raja nami alanong jumolo manggulingari burunguna siya tomat-tomatan mangilumahami raja nami dia nak perpuni ni dari nangon pasahatamu mani raja nami sama sabuk ni dari nangon soalnya pangilum nami dihamu hula-hula nami mula tema di hamuna ang guru nami ijuju muna tu kami somot tulang muna neotang muna kami tubagas muna ima na sikop tahatai itikikita na Maria Raja na palaras kuno na yung berang guru di haro nami alanang nga di bagi duha mutik na Maria Raja roma kami songon hula-hula muna ima nanay pasahaton ulus perpudi ulus persirangan tu na corona jadi cara ini
tong kita madokon moliate di sini permulaan di mulut tahun sian awal satu nama kunjungi sudi orang asli rohani Tuhan tadi ipas dohami sebagai nami lasamudu yang nami keluarga lipun kepala cikor ipas dohamuna didapat kami di bagas munon terlupu bima dihamuna di nama hamaranggi umparan yang guru nami ipung nasian boho molate mga guru ala pakidalo kami di dengan di bahasa muna atau manuturi di ulang ni napuro namion satu aparan dikyon akas doh bilalo kami di hasa daun ni rohamuna asa jumpa masalah di situ mang guru asa balik tempat pegawai itu mendapus daluan hari muna hamuna harang di mang guru nami mah gabi ada takas doh hamuna marsi paulo jadi narsoni di hamuna lain nami dohot iboto nami dohot ibibira na guru sebelum dibahas kami nomor sabotot peduli dok kami mejo sotik kata Tuhan muna di perpurhak ni dari dua tahun kalau saya do paling gomos si panggilan nami sakamuna raja yang bulan nami ikut saya kamu sumodenya nomor 2 sumodenya 2 ido di nama mulu molo di hapon tibianon bunga-bunga di studio alai di hak keluargaon di hasadong raku dulu raku turuan ido nani pasinta di debata di kita saluhna dami mani kita saluhna di nama mulau di perbuluh ta sigalobari posrohan nami terlemowi di lain nami siap tangan posrohan nami leku na pemimpin dolai di keluarga ni naburun unangan non di perburuhan ni naburun arung nahurang ang bahaya mat pamiluan tong banyak kamu marsya minaminan mars tukul-tukul semusuat di lubian asa dawat di hamuna hageriun asa ngamon dohak hamoraon mahiti pas-pasu sa naman tayo posro hanami di hamuna termobil di hamuna natulati so di ate di hamuna ibere na guru di patbolhak ni natulot ton kon tong berita makaposak tutuhan ni toh kita persempatan nyangan saya lihat naburun dia di soni mate sawating sak kami langsung di kita nama kamarang di hamuna bau amang bau soni du aka ida nami si odol kono nami tu hamuna so nakiningan lunga di konang iku mersedeni roha mahamuna dinalaho paborhat naburwon paborhat sada na dua-dua iba di belakang ada si gereng di kudian na di zon rodo hami songon mabuan ulus sabut tunaboru tung manang songon dia pe ulus nebo kamyon manapun nauli maon manapun nadengkan tu sude dan tinggal homo diak na pinoparmo Saputi ulos persidangan nasihat tulangi Napea dito ngajawi Jamuna pinuh kami
Iya to nanyo kuhame kay botona. Nasa mino tumuna. Nyo masa sa ulo haram mun mateo. Inna. Jadi senari na tonga rumah buton. Ikoni bodo ton. Da. Ikoni bodo ton. Apre jam buru. Tonana di. Ikon bonomu ulo sa. Apa mu ulo sabutu. Ini satu ame. Jadi nyo mai to. 좀 동안에 사부도 물모 예수 사부 더 동안에 뭐 부터 또 하나네 Jadi Dinaubang itu kami raja nami ada perpuni ni denangon siap kamu hula-hula nami ima diurus persirangan ulus sabut ni denangon raja nami terhuli itu kami nang di hata pasu-pasu muna tangi matutua mata di bata raja nami dia katang yang muna dia hata pasu-pasu na pinasa muna tu kami songo pinoper ni denangon asa apa may tusimat jung namin tuang may tutu tua para namin sok-sok ni maraja nami dinong di pasahat tamu ulus persirangan ni imam ulus sabut sirang bantu siap kami raja nami yak kana lumun asa dingdos sabut na pinasakmo asa mana pupuna uli mana pupuna dinggam may dihami at kami lupus dito di muna raja nami jadi di baga sa pakityan raja nami tukulan kata mauli ate manawuli pasahat kami tuhamu raja ni hula-hula nami tulang nami si kakak gurusan si lukut mahal raja nami marong ang maulasin ala naong jumulo magkulingari si matua ni guru muna ala ni raja nami mangilumahami dia terpuni di dalam tainangon si raja si dalahi asa pasanta muna raja nami sumulus tutup patang ni tainangon sumi pasanta mi raja nami Maulia tema tabasahan tutuhan tapatinggal basay natugtong mangaleho partikyano dihida dinaboy kita sa luna di bagasan na ipasong bumuhi kita sa luna akan na marhula-marhulu nang dihamuna sa luna na tani pagbuton namin na maramarangki baru-baru pangkini na buru na saur badro dihamuna sa luna rada ni marmurun nami pinopar ni ng guru nami yon diso jongjok kami noay siang hula-hula na poso ima sinalahi hula-hula ni anak siakangan ni ng guru nami na saur badro ima dinalaw pasahantong so nadaparpuri itu ng guru nami yon ima tutup barat. Jadi ada orang so pupasahat kami dobe ulos bakuri para ngasol ulos tutup barat tunaburu na usaw batuon perjoloma budok kami kahata nauri hata naringgan kuhamuna sa luna pinoparni naburu namyo kutong dohonong muna mauliate tutuhata pardinggang basay lihat Rasul Nasuhardo paduhani bigiyon maduk mauliati baduduhani marujungulu natoras niba ditinggal huniba di Portibio buirura sumuni dohon pa lang lihatan ala sibuk dohon ular dobehita jol manamangulu di Portibio mulalukma masa kala sumono kurang mampu rahita madok mauliati tutuhani lemanang nabuhape di hamuna salun nakalay nami boto nami bere nami na perjulu sehari siya mulati humang mutu Tuhani
ala diramoti Tuhanino pardana muna sa luhurna Rosya tano marsirahani manokot bono ni pasugito ima dinamamereng parsam baguan ni naburu asa dapat sa patuan ni hitamata rumani asa tampuno ni sibaga di dorong di patingtingan asa horas sabu sa duritan kana pagkamaran ni Pino na kurmanyo untuk kami masih itu sebelum nami Tuhan muna sa luna akalay nami kurang akalay sa luna saya dipasuk-pasuk Tuhan mahamu sa luna di tanah perserahani di lehor Tuhan makalas rohani kamu dumubi ma Tuhan kadere nami napi na lumehor ni bata Tuhan muna sa luna saya dipasuk-pasuk Tuhan baik tumipul siya nakahado muna sa luna lain nami dalam yang nangilwa kapangiluan pertanyaan Tuhan yang kapag mula dapat ang kahasa daw dapat ang kahawiyong yang muna sa luna posrohan mo dalam muna doang kalawin na rin kang aso-aso siya alam nagasan patikyano di partakko ni Mataniarion pasahaton namin matutu songon ulos matpudi ulos tutup tu naburo na nyo asa tutup ma kanahurat duri aka sahit siya nakapamatang muna sa luna tutup ma aka na sohin alamohon ni roha siya hamuna sa luna asa dapot akan nawin na ringgan pagtanda sa unadian masih patuloy sa udanan pinita ni udaw na pinugka muna parsaw batuhaw na puro namyo jupang manihaw na dinalahan dapot akan nanibuluan orang gusto menokte na buitar paturahan somot ulos tutup ni na puro namyo di parsaw batuhaw daw tuhon nang napatuhan ni si dua-dua bonang mosya tayo na tinulungan ng bumutugan. Si Pasinda palaini mo sa luna niya mo na pinupata si Paula po sa luna. Sa masun, pinugumatugon. Kaya, sa ato na sa tami, ulos tuto rin ang buro namin ang sa luna ko, sa nagunggoy mo muna sa luna pinupang mapaggabi ang orasan kung mahal mo yung nagunggoy. Sa masun, pinugumatugon. Kaya, bumasahan talman ito ulos tuto saat nagunggung muna paggabi ang orasan tetap paham dengan orang tahu kamu saya bilang di nangangilo kami tutu dia dapat puni ni Dainangon iba diulus tutup batang di Dainangon siap kamu udah nami si batu nami raja nami di Partakko ni Mataniarion nung mabipasa tamu raja nami anggia matutu mahidinot dia katang yang muna asa takko mabanggamian takko manakakapaborasan dihami sa luhub na agkabinopus ni Dainangon tanong may raja nami tangi mamat tadiwata ditang yang mo tutup matutuak kanahurang raja nami tutup ma agka sidangoron siang kami pangurung muna asa jukangan agka silas geroba tujuan yan so ni mana mo pasahan kami so pagpuan pinamura jay gudono nami si Bela alani raja nami ala marulong no benor tiang kawanta alani mangulong major jay pay marat masyarakat no kita raja nami tu rajay si takang baw ni siya buhit so nalawa pasahan ton kulos pagkabali raja nami Lagay po kami doon ulang-ulang teman-teman ulang-ulang ako tapos mga kami nga dito tanggang banyak na po tunduk turuhan namin sebenarnya napasahaton sumod terus itu naburo namin alam ko masirang dalam hal itu yang kamu bisa melihat kemudak ko alay ditangian alay kita pengilukis ino gunana kita nagabi ko siya Tuhan ni tatlo mo ka lain
Borongku, semuanya yang mengatakan dari namin sobre guru pauku ikhlas samu pemerhatto ng guru namin dari namin. Borosong kami mamereng siapa pari siapa pari. Bodoh kami dulu ng guru namin na jalan di habujo ni ng guru namin yak doha mulai namin. Nasadado. Jalo peraw kami lo ako. Lain namin na marhamarang sa iyo mo. Tinggal-tinggal mo. So kami dong-dong muna Janahor 5 so dong muna so masahatot ulos pagkabari di Lamboron. Sidongan kami muna sa lupla pinapar ni Lamboron namin. Sada pahamu dulu tuturuan tinggal dihamu salu na pinapar di Lamboron namin. Semangat nabi itu Lamboron walau seperti ini memang mereka jalan diri Lamboron alai apa semua kami angko di sana di pertolongan Lamboron namin nanti kami ini gitu semua Lamboron isok kami roh semua udah di anakmu sebulan 5 pasahaton terus perkuri Lamboron. Jadi terima kasih man. Dinang upang ilu kami. Ada perpudi ni dari nama siap kamu si matuan kami. Raja nami di Partikianon. Nunga di pasar tamu ulus pakabali tutup batang ni dari nama. Jaga taruli kami raja nami. Dia kahata puda. Nabi nasahak muna tuhami pinapar ni dari nama. Raja nami dia kapuda nabi nasahak muna tuhami. Suami tuba kasar rohan ang pikiran namin asang giat tutura sa namin dibudi-budian ni day nang nahuhalong ihamion taruli hami akka bangurun muna diak kasinas ni rohan ayo kasih pamangkabul ko kaya Siap deh. kaya maparusin namin
jadi pasangan mamang. Jadi soalnya mah amang permusik nami ala nang maralaman do day namon asa tuturi hamu mah do tinggan Udah petir do ring itu suara asa tako kita yang tidak yang sisa rumah tuan mantan nomor 2 di bata alam nahoba nomor 2 halaman tohom mah kita satap ke di panjang ta igo ki hami be siap bonana asa ujungna. Siko martongan yalaman dari nangong ibado-bado pita iya kana makulong ni roha alani upita hamin ya sagundang ng maralaman hami suhut upita hamin ya sa nopas gud sagundang nalaho tubo ng maralaman na tutuan so ni mahupagido hami amang namalo nami matutap kasamang sa tongan ibagas seorang suhu ribu-ribu doa bisa luhut dan berkeluarga. Iting diope ala nang siko dipo bunyi alamat dari nangon asa pas napabarhatok kami hungan lepas satu kinani pada bang tuamang tingkat tertoran nami bahwa nang maralaman na tutuan nami om semua mau masalah tamang Tuhanmu namaro nami. Kami sedang suhut atau pada tiro di radio di Ruhata Saluhut termobil mah di Batu Pahot mana terjagar hom seorang adat terpuni di dua di sini siang kami pada suhut mendapati di Saluhut hari garam dohot diminta ini kita Saluhut termobil mah yang kahita na tinudohon doon ang panamarangi sian hita akan marangi alay pasong do Panginoon namin at tingani los rapat na itanya do tilamu na tutu namin na dua-dua si tulutupuk na rosya poho ang pandemusi ada orang sebut dopok kami dan nabi wona sebut arbula bebe majoda kumahula horas dihamuna ama nami do ida nami bona suhut disuruh do hami dihitak kana maranggi dapat tuduhon sisa daulon kana maranggi dung marujung ngolu deui nangon
kurang singkokna dihita na marhamaranggi dia nang natawala yon tu siya muna. Jadi sidohoran namin tu hamuna terlububi ma tu aparani ba manipaldo alahodo amang natinggal di suhud takas di boto kami sa luhub na ang guday dangon doh damang no parjolo tatarot tingan no perstekinani nahisa don ang gutu paradaton marsaur don dia kadong asahuta terlumubi ma dihurian itu hatta lasmarohamuna idok na tua-tua otik dang pola tahun gudang dang pola pujion agia mana pinasa nami bekabumay waka hasikopan terlumubi ma di barborha ni dainang natawaraw yon so kani maha tanajap na buka sa tami siya hitak ka na marhamaranggi untuk melihat itu amat tadi kata ala dilihat dobe kita hari pason boy dobe kita marpuno di tongane alaman nang kita di bagasan habok neroha kami sian pumuan guru ne opuginar lipo na adong di bawah so pangururanon na do kami amang do kami inang marhabok neroha ima di promoting ni dainang na tahaholong yon paman juga totor paman sarang tao tadi
di bertikianon di batu duhuk kamu do di akka holong mula di batu duhuk kamu do nasada si taonon si sada do ni roha hita tari dado yakka mang dinarohamu songon nama ngulubi dihita kana marhamarangi jala dilihuk kamu do muse songon nama lupahi diulota di parsormatuan ni denangon atong napinasahamunay manupahi hunauli manupahi hunadingam nai pakyaon ni kona suruta asa mo nang maralo muso talo maralo dongan beda mang si manong-manong dihantar ka na marhabarangi. Dihamu baru nami terlumubi ma baru di denangon udah kami coba tikia tuhamu laho mabenak kabangi duamu Dison kami jongjong baru dong yang ada di denangon asa dokter kami jodoh denangon bayi mahal patatu ikan dari persetuk dari bayi majolo godang setok turun nabi baik kita petata sulit masuk bapak ada masuk sulit bisa ada godang dari tak kartu sih musik kamu jolo godang na pastu ulang.
Pada kami majaon riwayat hidup manang jujur ngulu di kakak nami Opu John Pri Boru Setanggang. Pinoparni Opu nami Opu Bisten Libong nama ngalap Borni Rajai Boru Nebaho Pinopar Mawalu anak dohot opat boru. Pinoparni Opu nami si nomor tulu Ima nomor guar Opu Marlo Libong nama ngalap Boru Nirajai Boru Sagala dohot Boru Sitanggam tubuh ma opat anak dohot opat boru. Anak siap kangen Ima Amani Marlon manang Opurita nama ngalap Boru Nirajai Boru Kutahayan. Anak si Pai 2 Ima Opu John Libong nangalap Boru Nirajai Boru Sitanggang Ima napa tapa depaduk di Tikion. Boru siap kangen marha mulian tu anak Niraja amang boru nami si Marmata. Boru si Pai 2 marha mulian tu anak Nirajai amang boru nami marga si Malango. Boru si Pai 3 marha mulian tu anak Nirajai amang boru nami marga si Topul. Boru si Apudan marha mulian tu anak Nirajai amang boru nami marga si Bulung. Ia damang nami Opu John Rilibong lahinan nama ngalap Boru Nirajai Boru Sitanggam siang Jumat di basa-basahon di Batama dinasida opak boru opak anak do opak boru. Anak siap kangen Ima Opu Jaiden Libong nama ngalap Boru Nirajai Boru Silalahi di basa-basahon di Batama dinasida sana anak dohot sada boru. Pahopu siang anak siap kangen lunga marsahotan Ima Amani Jai di basa-basahon di Batama dinasida sada anak. Siadali di basa-basahon di Batama dinasida sada anak dohot turu boru. Anak si Pai 2 Ima Opu Benito Libong nama ngalap Boru Nirajai Boru Sitanggang di basa-basahon di Batama dinasida 2 anak dohot sada boru. Pahopu siang anak si Pai 2 naung marhasohotan Ima Amani Benito Libong nama ngalap Boru Nirajai Boru Sipulun di basa-basahon di Batama dinasida sada anak. Anak si Pai 3 Ima Amani Abed Libong nama ngalap Boru Nirajai Boru Sitanggang di basa-basahon di Batama dinasida 2 anak sada boru. Anak siap pudan Ima Amani Paldo Libong nama ngalap Boru Nirajai Boru Bajarnao di basa-basahon di Batama dinasida 2 anak dohot sada boru. Boru siap kangen Ima Pion tu anak ni amang boru nami marga Nadeak di basa-basahon di Batama dinasida 2 anak. Pahopu siang boru siap kangen nam marsahotan Ima Amani Miguel Libong Enadeak mengalap boru Situmorang di basa-basahon di Batama dinasida sada anak. Amani Floren Nadeak mengalap boru Hasugian di basa-basahon di Batama dinasida sada boru. Boru si Pai 2 Ima Nai Deborah Boru Libong namar hamulion tu anak ni amang boru nami marga Hutauruk di basa-basahon di Batado dinasida 2 boru. Pahopu siang boru siap kangen naung marhamulian Ima Nai Harapan Boru Libong namar hamuli. Boru si Pai 2 Ima ni amang boru nami marga Hutauruk di basa-basahon di Batama dinasida 2 boru. Pahopu siang boru siap kangen naung marhamulian ma Nai Harapan Boru Libong marhamulian tu marga si Tuli. Amang Raja Inam Sori Padang
totong matabuan di bagasan tangianta anggiat tumibu di basa-basa debata di pahop punami akas las diroha tujuan niarion boru si payatolu ima na yogi borulipong nama kamulion tu anak ni amang boru nami marga si tanggang di basa-basa debata ma dinasida sada anak dot sada boru siap pudan ima nai putri borulipong nama kamulion tu anak ni amang boru nami marga nai baho di basa-basa debata ma dinasida 2 anak. 2 boru sada anak amanginan ya boru nami boru siap pudan dan majumolo di alat tuatan pahoppu siang boru siap pudan ram mahamulian ima nai harapan boru nai baho marhamulion tu marga si mamora torok ni pinopper ni dainang ngata pada bon 4 anak 4 parumain 4 boru 4 hela pau pusian anak 15 pau pusian boru 14 ini 5 nono 2 pungu masude pinopari dainang sisa hormatuon 52 halak tubuh ada inamon tanggal 10 sada bulan itu tahun 1945 marhamulian mada inamon tudamang nami nahinan ima opujon ridoli lipong tahun 1962 di bagasan persahitan do da inamon namion kurang lebih 5 tahun baru jumulu ma da inamon namion na di hari Sabtu tanggal 10 bulan 4 tahun 2020 baru murma dari nangon sahat tu ujung minggu luna 21 tahun adik adom di ujung minggu luni dari nangon utang mangsingir dari ruhami akka pinok pernah mengadoi amang raja inang sori pada songonima jujur mulu ni dari nangon nabui tarhatol khas nami molo adong nahurang lubi di pajauan nami totong ma di bagasan marsiat juan moliate poras ma di bagasan kalay nami mau nami nakakabaliban nami pinopag ni dainang sa ito takas na kagasa nami pagihok kami idudumuro na jinahon ni damang nakilingali dihasal maturaon ni dainang sigat jangung gusto pinopag bakas hatu nangang nini do nangang non alanian to ang kalay ko siap kami akka keluargamu lumobima siap kumuan dili po mapugina rappo dulay ibigin macelas ko hanami bidahami do pinasadari hamu di napatupahon law matuan ni dainamon di bagas atikyon moro siap kami ang kalay ko waro tumilari kamu petro sopiga kami las maloham dara bolo ko sok dia penon sama pahun pinami sama katintas bunga siap pumani asih malohani Tuhan wakar namangi huton saya di pasu-pasu Tuhan mapumani asa magungan asa tutong tadi buat ni punta ada gina di pungropong Roro kami siya pumata di bumopuginam na doon di ngadato na patuduhon na sisada habot ni Roha Lumita di perbudding ni natututo di siya lagi terlumohi di aparani banuain na malipando na termasuk sa dari anggota ini di bagasan partikiron Rohami songon maman kulukoli manang manglehon akka sipasigot manang ingot-ingot terlumobi di parmoding ni natututot di siya lagi do seluruh nabi tu ang ginami aman ipalo
mansong ng karadasar ni ipagbuwat ka lumayn bugak takatay isila ni ipe apalagi baka sa pagkinoon itong memepe kapulang katao pagulong pujiyon isila ni siyan sila ni rohatta siya dos ni rohatta bolo tungguangan ipang itu na bihasihatan na sisarajan lo dihamusan mo ang kapalaku main mga musik na nakupat ko si guru bere dohot ibe bere akaman inang mode ati gudang mau pasa rohanami tada doi tada tarida doi sisa da lulu sisa da lumun sisa da lasni roha do hita hape do hasurutoni sa luhunna alani di bagasa partikianon korak kata mode ati gudang lula bulu pasatami Tuhamu saluhun nagkadamang day ng narosit tunga-tunga ni bunuan ni Libong Pura Jaginar Guru Bere Ho Ibere. Jadi
Kalau tumpehan dengan hami mas yulupulupan rakdo agkadamang day nangon narosin tongatongan ibu mani. Beda mang ma godang ulupulupi las akhirda mangan no tuha sahadang.